Trek bos. Wih. Wih, mantap bro. 4 tuh. Trek. Oke. Wah, nyangkut. Oke teman-teman, hari ini kita mau coba ngotrek di Dam Ijo Tanjung Priok. Ini saya udah berada di belakang menara atau belakang gubuk. Oke, kita coba ngotrek kali ini, coba ngotrek teman-teman. Oke, lanjut. Trek bos. Itu 5. Kali ketiga. Mantap bro. Entah ada apa mak. Oke, lempar lagi bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Trek bos. Wih. Wih, mantap bro. 4 tuh. Luar biasa.
lagi ya, teman lagi. Baik. Oke. Wah, nyangkut. Muter-muter lagi.